Well, okay when you okay when you and so we got to light water, platform water. Yo malaki yung to son. At sa kat kimular, kutan to kayo di ba kita singon. Ay, something that's okay. Nil pa karin that's a Frankie pa karin PPS na ko iko. Yo malaki atum dalan. Yo malaki yung recording mo dalan. Ay, kung na siya that's okay. Niya na yo malap at place. Basime kulala singat ki mo lasta kaywa kaksekin gat lakat pain mo lesul pe bante singe kuloke kat kain tako inchi benga lutut ke kastan gat si magle na yok na ke mo lash magle na ene na kadin kain tena tui ke lutut ke kastan gat plain na ko apel na kaywa magpange kalim na kinkenik lash pange itayak kastan gat pa kidemo me moul kastan gat pa magle ke wana shesh kat fin te arshke watagi kastan gat kete ta fuka malan mapailan gat kete kalim fuka kinkenik lash padan kuloke kade si vid ben aurelan kenik lash kidin ko noshun right la makish bin long se yoklan gat it kida kidin ko itay it kida kidin ko ito ke malong sila e ite clash inge e panan kidin ko na shun ko kuna eklan mit kodin ko ito la shagot mishenge bekot eh mul fika kete na kete narshke mishenge shakat lasho me katil kida na shesh mishenge na ite yen maingi alin na shiko plaik na shesh kudin ko in accept fila gar slash in fellowship la sham ni kaya yok na ke shipesing kudin ko nito kudin ko na na kalin ke kati ke na kudin nito ke shipelas fin fellowship la elaki ka di ke fellowship ashipe purpose lan God na makunesh kai singkan kunak malash kai sie in kunak penich slash ke ko makati laki ko ti kifin fellowship na kel na ke ministry large na ke makatero makunesh kai sie na kete ku flay na in oil na ke mange kat finte mataki kastan God finte kolyak ke ngodlan God nangalong si uskat me na ke pagkat samram ke itayak ngake uskat me na ke me kashin lamit met ko sokas lal Solomon lalong si mata ke sokas siye mata ke poslong ulan pasal di sekak pena ke sokas saptaluo tolu lalo na samram yok ke wisdom la mesingan assume ite is ka wisdom iko samram kudin ka ito ke longsilan God ito ke apuklan God ito ke makatil kina na shesh plan lan God na shesh ke mo lasho kudin ka pela mail or elatari na shesh
ya le na cash ko na pai gidin coin palaik gidin coin ko ngana ka na ke na samram kun ita clash ngai sam samram se ke siemet force ma el we cruise ships ko el modela ticket la night through elos ta ko ke cultural dan nge el mata ke room la mata liye met ne ke elos sum na ke and banquet hall elos sum bungo alde na york eh el ke wi pala el ke win che wu ke el mo te coin afford panang el mata na in room la pen na ko met ne ta ko ilala na insiala na ke aske malos around el ke wi pero que el spena ito la el te coin afford mange el mata na ke room la mo pesket la fashne and elos ai ke en elos e cash na we captain se pain met na me el me te pain el me farewell met na wa siak sinkai sie la fka elos enjoy trips elos enjoy fair get trips met na wa alila ingan kun na tadik singa ke siak sie la fka me kum insewo ke kalsinga ke trips singa aplikse el being honest elang ngao long sito wasi na ngale ke wi met nge mungo ke malo sinsewo ke mungo ke ngati ko mga pufla afford na captain Jeff na siya kasi kata kumlus bangan na phone na mole tari ke as included na ke ticket silom na ayen pang yak na safla tari fuka may lucha na sin may sima en pleasure el de suplen ito kima kadilorela na siya kima ko el coin matafin fela in siya wuwu el kayo kyang na ke eh, trip sila ngini kita len sunan mal de fashion away wangen inche ingon lan wala na kayok na ke pangan o yin kata mulan met Christine kishipen kat nikun la me katilako na nasyesh ala na wo na pa ikikatito ala na wo na pa ikikadin ito la me misalan Christ oreda na shiko kaya mol inkasao mol na to mapatpat mo kay fanda wangen ma ewo na si kumfin fela siya ngayon ako may kain matawag na fin fela yung an kun but pas pa siya fakang aw kede fa som na inkasao ta is at Jesus vena in fact kisi fos lang convinces la siya ulom convinces la en lom brothers sisters lom ke shipek elang kume is wo ye matawag na fin fela siya ke mo siya
100-fold ke mo je fashion. So kokotito mange kot ito la kot ko nin che wu ben la fin fella sing so. Kotte ni na kotte sano ito pasikya ke ngan lasho. Na kinga fak mo inga ti ingan lo mo te we at the we circumstances mo kuminga ni man kaiwa la wu ko kuluk. There's pel sa per ko pel pangan ingan chima anshin met gato. Kudete urere li ke pel mamau pel shun gato. Mun katito ashita singing God. Padang alin na yok shipe na paye. Ma sherbe foshe kaya na ke osia akos onkos kelfa. Maitla elos kanal shakle ke shipe nikun. Maitla elos kanal shakle ke shipe nikun lalos. Kilo shilele dante shukat na ukunyat nebe mga na silos. Kulang ke sumna ke ashen ke foshingan mga ke akyok ke kudin koy akriyak pena. Catching this stuck in the wagon public crisis. Catching this fact, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest because you have ignored the law of your God. I will also ignore your children. And chicken mga fact. Kot fin kikot shipin kot te mo yok shipe kutin ko nito ki mapay yun God. Okay, malan gato, dapat ng leo kan na penasis. Ile tepe, kiko tilong sa iso, na le tepe usi na sis. Ile kan na bayin na sis. Tasok na kot fin shuk na pay kin sis. Kot fin auliak, shuk na pay kutin ito ke malang silang God. Na le kes na sis. Malang si fulok na ni ke Proverbs, kisokas, fin ko in, asmit ko in kasagot ke, Inrit sokas kikas kusaya sokas longoul sokas sie pot longoul fani nike longoul non koshun met longoul ikyosh ashmit kan gashagot. Praise the Lord. Praise the Lord. I read first so just see first long we found me fat mo. Porongo lai mới từ bàn in kia này có ni wen có wo wo ya kia mo to na in city yo nên nó cái wa mới ta cái anyway mới lai phone có sa long sinh lai phone pata kia có sa quay cái nin actual ki eta có nên nghe ya có sa tie na lut in to mao long kia bel nga kai có was ngay số chia sinh kia sao bộ ai bay tay lọt nó suos ngõ tập bang có was bang ngõ tập bang on có was xử lý có was in đó có was tia long sẽ long có was likin say yeah có was pleasure kia sao lọt nó cái wa tia long sẽ ngay actual sẽ có was hỏi nghe cái bel có was sẽ suy nó ngay yeah ngay fashion có was ngay fashion ki có was cái bel mới accent ngay ngay si kia
Wow. Sipe bali natin. Praise God. Pelsi eta kona for soina paka use me ongaye. Pelsi eta kona for oina paka use me ongaye oina sie eng naupe. Kos mata inko ok wayok. Na kos fa pang na kila me to ngai tie to puk. Kos sukya yen na ko ewa to kos tie koin ko na yak. Wang na pe kos loeng na ke Wow. taek. Pero na kaya ko was siya nga ako slim god. Ko was tiyan along sa iskas and gashalog. Kapuro mo pen nga ako was si ko was. Kimay niya ko was sa ko siya ni fall na kirit malobos. Pa ko duk lobos. Tingi ko was pa nang ko was maskin. May salay ko nga. Minsa kisipin los pilasyo lai may life na kanaw set lagi nanakin aksyon kita in lalos. Tashokta katena may talong ya fa matayin misla. Molal fa wo lefa tiya ni na insangan ki katena ma. Amen. Ika yung jenga. Ale na nga mali na yok na pay makat kain kalan ke ma. In fact nga ke samram ke lan mit pangit kastan kat ke lan mit ma ako na nin pour out lan mit lang na sin may ito. Tasokto may asur na sisla kotena ako lang na ke kotena ke is lan mit God. Kotlong si matake mulkin mo lasho oye lasho kotlong si tasokto peg si makot shun o ngaye kisipin kot te long si matake lan mit God peg si ma o ngaye nga shun God kot palakun ilyake na in fact mo ko si pang na si nakilan mit tasokto ngati topukos ngat ko si pang na si ngati topukos paano ba ito kat pulisyo kastan God na kiwa ashlan mit ke ashko ke na pa na kat fin pulisyo kat fin de mo sheo kat fin de mo ash yok shipe kastan God kidin God matake kumle mga wukunyak na shesh ite klan mit nga etikek na shesh kidin God kal ifo mun kat pulis mun kat tena yok shipe kun What's long tolu elange repent. How do you kill a fact mga na siwusa? How do you kill a kai kuwusa? Nang ita ukwela na naklok na shoot na kiwus. Na ita rako sinito ke may lukila. Tasok ta kiwus kagwa na in tilong kiakus mga kingapango. Kuwus tie usye loing na ke kinga ikesta po pangon kuwusa. Kus akshiketa ni mange pleasure kailok Leifation kus kipen ma unga ye chun kus mayin pangan pensi ma kume pang na singkata kipensi ma unga ye chun ko mau peta ko na kimulo el ma kume pang na sin elevation ko eleva kali ma ilekte to pukko kiko tramram kun ma yi makat ene na kuten ko nito nito la lack of knowledge when in land mit ko shuk le yin land mit chicken kalim lan mit lan God pakolos na nagimisa lalos pakolos na nagitole lalos wow wana gin fak yo siyangan o siya akoson kosngan
Because you have rejected knowledge, I will also reject you. It's something that priest ngan. My lalan fung ilikie kalan sap singa na cielos. Elos pa in the kimwait ngan. Nakilan mit God. Itayak ng God. Itayak makati kita may tayong kalim ke. Priest lan ngan pa. Elos pa in kol mo nga nakimapay niya. Ay fa mo. Kiko ustie yok siya kun maingin na. Ngayon niya pe. Reject equals. So, kot ko in fact pe mo. Lack of knowledge and punishment siya lan got na siya mapilesyo. Pilesyo yok siya pe in kastlan. Siya mamatagi kastlan. So mga yok siya. Kas inland mit Solomon. Matawag na give force sapta siya. Fani. Siyamram bin wisdom ng God. Siyamram kun mata ko ke wisdom. Mata ko ke ita. In fact mo, I'm just gonna read it. First, sapta siya, first luo, first siya, luo, in fact, um, the Proverb of Solomon, son of David, king of Israel, for gaining wisdom and instruction, for understanding words of insight, for receiving instruction in prudent behavior, doing what is right and just and fair, for giving prudence to those who are simple, knowledge and discretion to the young. Let the wise listen and add to their learning, and let discerning get guidance for prudence, get guidance for understanding proverbs and parables, the saying and riddles of the wise. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. And sige pa nga kitin ko yung shukye. Sagulo. In fact, kisiyan ko lang ko na kumin shuk lan mit mo it, why na yung siya o kliki coal, silver a coal. Why na yung yok shupediki, um, man, lagi mo siya nga karingin kum. Lagi mo siya nga shock kum yakin mashman mo ito. Sa kulikulan sa kunagan siya nga, oh, okay. Albange, aske sapta tolu ke sokas pena. Tama siri ke gas kusayan, sapta tolu for Sifani. Praise the Lord nga rin. Bless. Talit na ti nimit mo kan la mga lutin na zoom. Isama na ka mga fat na suminaro. Maluti log e fat lo simo lom e akin sa oye. Nimit de la kalayang ain se pa in wang na likikom. Kapian kaywom e samos lain siyom. Kung pinaroy nge kung me fa oy yurin kat e mayeta. Lalay pong ilim kat king siyom kaywa. Nimit lalay pong italom si fena. Isam lem katin mana ka kumara e le fa kalim yen genek suwas na sum. Nimit si fena non kamo kum arla na fasin lan metlom. Akos lem kat e fashtiki makuluk. Kung pinaroy nge e fa kayimanum. E sot ka na sum. Akpalat lem kat
kia mai sang lom na se kia mai cash up lom ki fa ko se met ki me lom kom finaroi nge nien full malo me fa we na la ki wit nien wine lo me fa ka la ki wine talit na tuk nimit pule siya kasin kai lang lim kat na sum loen na ke is mamay sin ke kin kom lim katil kai lo say long se oena ke si papa kai talik say inse wo ke inse wo may sa kunayak planet may esa sunet ayak malais la ke yok diki malais la ke silver yok sipe na sum diki kol lan met self iwek self wen ko te na ma kum long su kan la mayat na ke lan met ta ak lo se mo lom ak cash up ye kom era in sa na kin ye kom in ke ne klan lan met ta e may ngan na sum e kol kum na ke mo lin misle lan met ta e na sa kin mo na se lo sa e sel e may se na se lo sa falechel Lem ka ti Lorella fela ki lan mit lal. Kita lal ila ki ma aning ka siyaw. Lan mit lal ro kofi fela in unonek. E pakanyeng o in kapan ma af na fin fela. Talit na ti wok ya ko. I'm Praise going to God. inject. Praise the Lord. Batawag kasi nga tuloy siya ng funny. Pangan, sa mga mo, alin nagkalim, may benefits lang, land mit may neuron na siya may. Pag, in fact, siya mo na siya may sa mga kunak land mit may. Kalim. Ita when in Yorkshire, in profitable nikina silver, at matako ke, ko returns law, in mo nikina cool. And shell niki precious, uh, precious rubies, ko stones. And mo, when in siya makum coin, ke na ke, may coin, kapsriyak na ke, lan mo mitsin. And mo, shoot na shum, mo laylish. And leusot na siya makasyo. Leusot na siya honor ko excellent. Ilang her ways are pleasant ways, and her path are peace. Din kenik lang in mayangan siya. Paano ke eh, may kulkum na nakiyangan. Eh, kenik lang din may kulkum na naki misle. So, kat ko hindi la misle ingan kasyo excellent in masun mo ito. May nga nakaiwa, tako ki, mo benefits lang mo siya ito yung, ko kunayak lang mo ito lang God. Pangit ma, blessings lang siya mo kunayak lang mo pa ito lang God. So, kita samrap kun, bangit ka tinin na napay ka dinaske. Kat ina na napay, mohon sila musingi, kita ti halin na, kayo kleke, ako din kayo nito na may kaatin Lorena na siya. May kaatin usiya na siya. Bangit lani met singahin, koy usiya na pay misa na siya. Koy usiya na pay ko na siya. Koy na siya, mga siya makat finshot na ke. Kat ina na napay ka din ito. Kudente, wana mo forshima, alin na ke, ipeis ke, maya ay, el, teko mo yun mo, wang sa nasin. El nikun la, urik la bangan lang tari. El nikun la, mangan maakuyak na ke, pangan matako ke, pangan benefits tako ke, ma Christ na rin na siya. Na fact mo, ladmet mo cash up, mga na kawa workly in Christ Jesus. Na sielos malalos na kawa siya ma land from Christ.
fung yang na sin Christ. Malalus pa may. Padan leila ka din ko te nikun. Leila ka din ko na kalun kem sing. Ka din ko fukye kashin lan with God. Ka din ko forla. Ona kil fact. Ilo siya ma forla. Kikaya klal. In fact, maleo kwela na naklal na sielos. May luti la sielos. Ilo sing kan kalun ke. So pagi bakit ko es makiniyak ke kudin ito la malas pa mainge. Kikot ito la siya ko in Christ Jesus. Maingin malas tari. Ti makite matasado in malas. Kot ladmit mitsingan ikek tatari na siyes. Kot mukay fan na takoin. Managat ili na in araw mukay na pa in koin lalal fungi. In koin tako. Shukya mama. Saplak yang shukya mama ako lang na siyes. Praise the Lord. Laila kidenti adina orek be Christine negot non ko mo me kida kayok magkay na fin fellowship. Pai kida shun kayok. Kida shun maupe. Tasok ingan lasro ette kayok pa kida palakan ke masing. Kida palakan na pai. Kida palakan na pai ingan lakot. Wala worthy God wipe. Kayok ke lalan fin sini. Kida te lalfin magkay na Amen. akadan wipe kayok ke. Hallelujah. Praise the Lord. So, ngayon, kispin, pedin lutut pa ngamo, ngastuin siya flelam, kaisye, ashma, kumliek, ke marichim siya kot na phone na, kot lutut ke kastan God, mamay kekta na sumngan, sakakin ko akay kat penakaywa, tingam kay fan na pa, kalan ke, kus kalan pe, ngon lang katashirus. Kispin, makunagan ko in fact, pen ma kekta na sin kaisyengan, Pinash ma kekta na sum kobe nak yok kipe manu tu plus oyeko. Tole ani ko na Pastor Frankie we got nga tuin siya nga wun sang kasi Pastor Frankie ko ona siya ma long si spell la Praise the Lord. Pastor Frankie, kung kan sundalo. Lomola, Gwen Long, yeah? Galib. Or praise the Lord. Praise Lomola, the Lord. given ke mo litima kung share pienga, kung share na ke mugul force mawiyak sa ko ato. Non ko nagpuya na ke kasi nga niku no. Ona ke kung share ke pung siya sapta ako son ko siya. Wai panganduk si mga kami nikun la so. Panangaro mau ike utega mashish mau reklen bu mashish gat nikun la panangaro gat tikain loin na ke oyen mo lash metala vila mana pai sila me ke demota ke ignorance sikun la ne nye ke gat mata ke gasen gat mo kin gasen gat en non kan ke lusen fatal lan kai si mein kan faket gas like ko mata we been a share gasen gat ke mo bir sha ye ke en cha nga kum share ngam tan non ko la mo to ri ti fa ka ko is fa ka gasen gat ke dal me sure na ke is also enjima anti ke mo charms lo mo na mana ke mo charms la tisis ke meta sa lo lu nge popolyak silan Christ na ke
mugulay mo claim zero kafasi lon kafasi na chili mo chul sap mo ngin sum salama mo to na ke kafasi nga sum to sa pala un mo chemet sum to tal un mo chingan me pleasure tal shanga na jibes pala aklo sum te mo sum aklo nga sum te hen wo klel tal na non ko na ke kafasi ma toksha singa erona sin wen china ta nga ke elro kafasi slim me to kishpin ni kun lan mo to el tal ana mo long si mo pangan ko mo rela akula kao na fet wo force na ta le kao fet na ta linkan roin kan sang kite mo ngan zum slala sapala mo ngan zum chili amo ngan shanga lo shanga ta ko kishpin ko ta si los mo los si sum na game la los ko ta mo arkana gafo la lo sha kan excuse kanin excuse mamo tatago na ke panang el tarna spela mo nga spela sa tuluan nga mo tar som na wen nga slide na na shi mo mam del dipe nga spela mo na ke ka fa nga spela mo na ke mo sing nga ko nga na som spela dal mo tinga som spela mo nga dal ta na ke ka fa mo ako ya kre nga na to sha to forgive to na alle shi stelom si la ke mo ke ka fa sing na mo chin marlon mo nga el tinga talieto tena nu fall na ke to weni mera timare nga na approach mo chinga siaksi la lu tie me to kata lu chat na ke ta ka ni singa na wen mo chinga sang to pokol ke to puk me le mo claims chinga ke na sa na mo kalan sa pang kaprilia na usela tola unilje na ke shafen popolyo shlal Christ ngan el charm ngan el mo bona nga ke sumne kulen sumne ke boxing and riti argument sa talong lu an som olang ang riti fact shafila cheese ke sham faxilaling ngan ato long lu ai lang fact shafla sila le cheeses ma fact ke popolyo sila na cheeses la shafila popolyo singe fact Mwit boss na bangon ya ke mwit na boss leyak le. Boss metil bangon na ke mula lasing boss metil likie mang mula na sin mwita pile siya mwita shanga kishpin nikun lal talpe. Kishpin nikun lal ignorance tan kai si mwit inko in long ko long na ke makasing gat fa. Ignorance tar siya na pain na pay masala na ke mula lom konfin mwit si mag-continue in ignore kasang gat long pingan len gasan gat malitia kum riti si fe na continue kan ignore gasan gat mo nga na assume te puen me nga na assume si fe na ko na assume one na ke so ga si paso ke no siya te na assume pe na talik tuman full na ke tugungan pa pe Kosrae ni pe ke oyen mol si ma compilation na kigasan gat ne ito la te kum na pa Kosrae ni ke ma kumarangan mo full to tugungan full to ke ma ke mol lo ma ke dali na tuman dal pa Kosrae ni pe kai noye singa na kai noye singa ma ta ko faran ni singing ke ngali na ke mol lars finen Kosrae na pa ten kain shola liki na ki nalu shola ni ki na ki nor or mo pangalu loko ko pangen nga mata lagi ko pange me mamit mata lok me lutia ke mana kewa folok le na ke gaston gat mata ke gaston gat or makin gaston gat in kan actual sikum sfena na min kum riti pa palan riti gaston gat kum wangen ngomlan gat in kum sun na born again receive spirit ng Holy Spirit panang pe kum in kan comprehend gaston gat or liyan ke ma gaston gat fact kum te ukwena
mameta kum te long na mameta fact na kum green na ke flock na ke gasen gat long gasen gat or magin gasen gat in kain sang me snak shosi kum go actually ma kum ar pe kan in kan gar kum pe molin fin shak lo man enen na pa kiten tari posel na ke gasen gat long ma gasen gat fact na ke mo min gasen gat el tago el na ukle na sheje ikes open book na sikom el ma look me ma come som shu na come som college na kon som masters som wakte na me ma ingon ita common pipe pana kom na pipe tu man gasen gat pa na te na come ne set degree lum te na come pass la te na come ne tikin che wakte na me ma walin kan Callum, Finicum wall come in wangin gas ma kom de Callum gasen gat ma pe kuluk se pe na sim ke kom ne kun o kom non ko kom in de ti met ngan ke ka ma kom ne kun na met kom de ti met kom fa gas kom fin te fa ke ma pa kom fin met ma share gasen gat man orain kan fall na ke na naklan met a te fall na ke ma gasen gat fa moi先进真的想帮人，moi先进的想共分享加生活，的发个么拜因的心moi等跟理，一到那拜来面加生活发个，都经我 share 呢，我 long 那拜啊可以么不也，么到时呢个啥那个，inflock 那个么拜，long 那个么加生活发，long 来面加生活发，听跟什么 reti 边啊，是么等跟 reti 诶，所以个 sabta singa ele fosse do singa ele fosse do acho que kan reti lock win Soga se cash. singa ele fosse do Praise the Lord. Insenan finwane taek tia mawose. Ere main salakla ko insod o ngayon asum. Esho onga yana shunge kum shortcut di kasangat shigero kumino kasangat in going fall na ke na lan mwet ke na long lan mwet e online fa ke la kum fak la na sin mwet in kaneta mapai mwet kum shrei la ma kon fak kasangat mo nga fak ta pa nang mwet chingi shungai le ka kain mangan kasangat ma ta ko in litige ko ma ta ko in aksho shi ko ma ta in rock de kan me in chuo small lar pa na ke machine God. So when na pa ek den kan li na pa la me ka tor ke gasen God to. Me ka tor ka tu tif ke ka tramum tin fa ka. En na den loin na ke FC sapta ko fo sin la ko pe kan riti pe fin na kan riti. En som na ke ignorance ton ke gasen God. De ignore gasen God kum te rela kum in point separation lom liki God ke kum ignore pe na gasen God. Mama ke wa. Ephesians 4:18, go and read it, please. Tipe fak buksen naman talaklak pa siya. Ephesians sapta ahos for singal algosh. Sogas. Ephesians. Ephesians. Agos ye. Singal algosh. Man talaklak pa siya mga kuflan long wo. I praise the Okay. Lord. Naka-in read. Amen. Praise God. Okay. Non galos los la keshipin lalfon elik lalos. Wenganip lalos kemol sa katelese. Praise the Lord. Amen. Nangalos Wow. los la iPhone le kishpen oye lalos, nanaklalos, malos ta kasangat, elos pangyalu pa yela, kwangin alu lakatin pa ye, kasangat pa ye, wen na pa alu uskum na nagfinja mapatpatsin kasangat pa ye, wen mapay siyan kasangat. So inin mapay kitin kan loin na ke, di la me, kumays pa ka lan mo ton gat,
e la che mi che cim sapta se fosse me cosa il momento comincia e le somma che cim sapta se fosse me cosa e le shot na sim la me com general se le shot compensia pro sia che non mangat in gani shot alignment mit tan gat na sim ke kom riti ka san gat kom te ana riti na ma pang and riti le lang on man gat in kan sham from na sim in kan i gas na sim ke riti ka san gat Amen. kan riti Super Fackbuchsen. James Pange. Sieli Mekos Arit. Tashakta katena suwas finene na inakyo kilan met lal. Ene na lan brana singkat. Sa fasang masil. Mayan katet siya siya wash. Ailin sewo insang yok na singmet na kayawa. Amen el tena shworsin gasan gat Amen. Leila kumi kan proyek sin ngon gat in kan garum ki gasan gat Leila na pa pangema to kan di ya como kan na ya como Leila ten kan di long na ke ma gasan gat fa na shish kate riti na mo riti kaista me ma ke son disco ma pange fari fal pelin elementary teaching na ke gasangat somna ke gasangat ready gasangat titi mo ito mapay ke gasangat pangan mga liye inka nakay kat ke ko singa so nga praise kat na pay ke pe pasta given na na olek inka cash kat ko singa so ka so well read jipe na osha sapta akos foson ko singa ke lal fo na mama kuluksi niku na mama kuluksi Leila ko min in neto la me gasen gat fat na sim Leila ko min molkin gasen gat rate makin gasen gat ke kom read di long kom fin long pa nam singe molkin gasen gat temem ta shigin kan tipet ya klasya pa isesta so na ne gasen gat rate makin gasen gat machukla ko make it approval sin mweta we ko mag ke man fakan Leila gasen gat pa in kan actual sikom usot ngo me usut me siwasos mi kan faka kasan gat pa ye wo masin may ito so pangan mga share global la pasta given ke pel makum ramon na sikan nga flila pela fin nasin may siya pe marsh maki share ka comment ka na ke pe praise the lord global la pasta Nawala po. Kaya nga sang sin Pastor Nino. Pastor Nino kung pinar. Kumak your life. Pastor Nino. going long Pastor Nino kung bang kumak your life ngayon na. I went down low. Medyo Kosrae, basta long. Yes. Tama. Hindi nga pa dyan long. Tama. Okay. Connection lang ito lang. Okay. Tatapan. Let's get on. linja kum oranasyon sang me. Sang picture unta. Tubangan lalakan gulat. Pastor Nino.
620 di mana yok pelot. Ako na umalola. Siya kumsang la armite ramdam nila. Clean ka tigan long kum. Hey, Clint, What Wait, like kung, you know. kung lino chilo nga, Kat long kum ingin na. Oh, okay, sorry. tawo na nga ko na clean sinagera maging mga mati batil yang kaya ito. Wangin pa siya nga long ningin. Kat koin long. ikaw hindi ikot. Clean ka tigan long kum. That's not you di na dami that's okay, you know. Okay, guys, man. Ama kasi linulsula. Sipa mada anyway. Mabatay kita. Move on na. Pero sipa ko na. Let's get that guy. You know. Anyway. Go back Arman kum sang na si siya ye. Well, that's my concern. Sipa continue na sama man. Ashek na tinalong o na siya may tiningin. Ikaw hindi Ali may nagakalan. Kat Keep long kum. Katlong backstage. ko. Kat koin long kum ale clear. Po. Quite long. Signing longer. Eh? Longer machine. That's a regular signing longer machine. Wangi. That's the gallery for him. But quite long. But quite long. Una po. Una. Hey. Una, ne. Ano si we got more with we done pinak mo share the bummer pasalino lang sa pinkan mo na. Ano ko lang. Yung That's mic to give. Pero mo. Along those mga si Pastor Kevin is called ang aliyengan nga tigan riti. Pasal sure. Mo. Wait. Sabi lang naman, Pastor Frankie, share ba, yan nga la. Mana, kat ina na pa kitin gan lawing kaya si Pang. Kita pala, tangon na, tena mga si Pang eh. But ano yung tena makuluk siya, kitin, fact mo makuluk by itself. Pero kat,
ko pe na intena ale na loeng na ke ko te na mo ni ku na me ko de mo so don ko yes don te ye te na mai te unga ye na shesh panan ko me pleasure to wo ko den kai ni tom sienge pana ke fact pata ke ko se mata ke mol nikin nikun los ko mol pleasure los ngan pata ke ko se mata ke pata ke ko se sanga long akus mga fako pana ngilang auliak ke nga kai ko ngan ngan makoin o kwela na naklak na siwos mga non ko nga na siwos akali min ke niklak na siwos nanon ko mga na moklin siya nga nito na yok na pa isipen masing nga kudin ko loing na ke ekoin ko naus katle ekoin poin katle na ke ungaye kot fin pulesyo sap kot koy nak fushe shipe mga makatsanon ko ina katsanon tay wala hindi na maupesi mga din fushka la kesi tasok to kudin ito msiyenge la mga yok si pange kot met Christine batalal fungi kot tin lang kudik kakot kimasing kudin de complacent kimange kudin kite miste kin mainge kot finagling ke moula so kudin shola kot finagling ke moula ma wies kudin ko in fact cast na siya muspe may pangan may call na ke tole pangan may call na ke ungaye kot te sano kudin aske en sima in fact na siya nga mo kipesi mo kumdala siya ungaye kispen siya gusto ngayon kispen sanan kalawusa nakuusya pang na siya ngay fay shan kuus ngay fay shan kuus kipel kuusya pang na siya ko di kotti ko na ke kotti kita ko na ke ensingan na parang metigi mangan sikya ko katin sin sikya kun god kudente complacent ke mula siya kudente intrailak ke mula siya pangan pena pang kudin intrailak mangan walang gidin ka pangan me nawiyan plesyo kudin te fakin mo puluk siya parang may tatena alina loeng na ke kot ko in fact na mo kot complacent ke mula siya na onay tena ma may ta fush nga la kesi kot ko in fact mo may ta me intrailak na may ta tena alina fush nga la kasok masing yak keliminasiyes na loepen nangen kot fin te loeng na ke ko kot fin si colony na patake maulan met symbol si colony na si akos na kete sunen singen ma kete pang na sin God alation God elected tapuk mashiach clash praise the Lord kodin ko nakyak lalving na paila kasang God ni tita ko kiwang shipe tako shun God mashiach ni kodin ko for lani ki oya lash nge lutut ti kasang God ti kesa insies na kadila nakla len nekat na kita lan mitlan para ginagten na ito ginagten nikun la siya ko to me urikla lash tari so Sebenarnya kulon sing God ke kot koin lo pekasan God
kastan mishenge fine arspe malala shin mai anashie basta nga ki super na share na ke ukon fi si mga share pianga fingona belo una petna damo arspe okay the awesome flock pen na ke ukon fi sapta hosh on really pen na ke pos sinalit kurs patati elmo ke mainge nga sin ke kin kos in lem lowas in sivin mo na mo bacon sa wan chupin na maklalos en non kalos los la que ben la phone liki ke lalos wani palos ke mol se katel ese wan palakin yen moekin selos elosivena selos yang na ke long ni kwa era ma fo na ko flash fena tilo kunye Chipangan mako city ke Christ ko slong na pa ye kel ke os matalag ni nel ditia ko story ke mapailan Jesus o ye go sin sista wen mo matalos mako small kunin pel met mo chis kona so los le ke shipen ke na los na ke ma kikie inchios non ko in nine arlena aksa se yakle so ke kum long moi luti ko Bible study ke ko sanga as moi chima so na receive Christ ke mo la in kan di na pa follow na ke kasan God di na pa mo kasan God fat na shi ko mo den te ana mo lo ana mo pe ka na na klas inte los la di na ke faction ke spend live on the liki ke lalos live on the liki ke lalos pa ne los skufla na akile ne ito mo kasan God fat elos or shamon kun mo elos ito ka open na ke komento fin examples in na pangan fa nga ke kai submit mata share nga long kai sa share lan mit ka fact limit ma long gasan got ma fa ma toplan mit ta ba ka ti ta tari ka long tari ka kain mangans me posel le loing na ke posel na loing na ke na pangan peche ma utogot na sing chance ma utogot na sing kumin long ma pa sing ka la mo lo man sound in Jesus mo lo man mo sang mo lo man na ke ali lo man na ke life ni lo man na ke en kum ta ko na ke ma mata lo morela fa mo pang ma ko te wi na ma mata la sha ki orela min wengen ma mata la sha samo sa ke gasangat wan mata rela ke wan na pa mata suna samo sa ke liye ke puchen mak tengen ugo na ke mo la sha wan ma mata la sha rela ke gasangat zero wengen so when the long kind facts mamo tanga wi mungam tana ke ma nga mata la ke ko to ke kain mange alle hala kila elementary na pa kain top singe te top na ke en kan fact ma en kan sang akai se sin se asma tala fung fin ko mai pa ko matala fin se ko matala ni se ko me ale nga ni se o ke ko long ga sang ga ta ko sik na shi mo comete me pilesha comete ke ignore come engan in seula come engan seula com longa kasan gatsin met la life ni sipa na wiom na kalam la comtena molin Christ or pesmo mo kasan gat mataga si ka fina na si especially met ke pente ko nga fin share kasan gat na sin met ke ali shai tale take offense ke tale ale dikia karta dalmo tari panga tari panga mali lasha katwi ali sing wang in shipin ali laka wan shipin ali loman wan shipin mali laka wall laka rela ke mula lalan Christ ke mula pat sing wang in masi fanna kum going ropa posile na ke gasangat long gasangat floko na ke makasangat fat mol kun erit makun na ke muluman erit makun na ke muluman na pana share ne pe la na ke kumin loin na ke loin efin
Como muchima lapa kun Puleso ne puleso lo manete mana chimchi fena. Mana chin generation na ke generation ma an ye pom na ke talik na tum show lo mana si. Puleso lo man pangan mate e koshani ke. E los pai koshani ke. So aula na ke ars chance lo min kan faka ma paisan sin talik na tum moet lo show lo mana si. Nga praise God na pai nga klo kaksikin God na pai ke mo lak si fena nga share pen content tayo mo ke ngomong mo alu siya nga to na ke alu kita ko na ko na nga si mo talan na pule sa line na pa nga line na pa kita ko sinen ko na name tan ke tilang na ke year 2000 January of 2000 el mata ke mo siya wangen ni selal ke mata ke mo siya tilang na ke mo siya nga kulukil nga kakainin mo tawas kanin no yema toto nga long nga tola talikuya lay salikiya kawakla somnikiya kanin shawla nga talikiya bakantin may kawakla shawla pe mta nga nasik tal somnikiya kishpin silala silakin kain fashtigun mapapala fako so ge sikya kanga na tamisenge nga ko launching God coxing God ke relang ka nakulin promises lal na si la lera la lekes la relang na si kan di longkolang lal na ke mo lo ma ars mo tuya talikuya kain mga masang pamulan na sin Christ pa lupe challenging elte mafushesh molin Christian na molan mo talal finya Confin tawata wang confin molin Christian sim tana comfortable wang challenges so mat ka line ko ke moluman. Te Christian te molin lagon ko malena it's like walking on me. El wang na pa kalmen mol singan confin mol la wang in mat ka line ko fungul ko. Pangan ma challenges mat ka ke molok as a born again believer mga palakin Wesley Whitlock, Sherlock Whitlock, Mapus Tamisenge nga klonsin ka peke masikyak nga ilangan kan li promises tal nasip na ke molok mga alana enganin kan we be share in kan share the instruction na silo sa ko siya sonna lawang na pa ka in kan sonna receive Christ ke molok salvation sing mo na sin na kayo iti mana sin Pentecost makaya mana sin na kayo malalag in Christ aulia forla epeptai se in Jesus panga masinga ma esot finjak lomo te ali loman te walla ko te na mema malagging in Christ receive him as your Lord and Savior and peptais fin Jesus il dago na fela wo wan kuluk lal mana kayo peptais skisiak sumla efoko elaro elora in mama set examples na sikum na community si panare makin masima met luma wala mi se fin action Christ pa in singa el pa el pa Christ el romana kaywa el malal pa masin takla como na ke mulan mo ita so kung fin check na tafalyo non ko ke nga praise God ke mulan metliwo to ko na kuna kaya Rela salvation lalos los baptized receive Christ ke mo lalos dali force laws mat ko mainland ngale kaksin got malapit ke choice mat el rela in can receive Christ ke mo lalos kaya so Amen. pangan mang Praise God. launching got peke mo lon mat nagak launching got peke art laws on ko kaisi na mars ke petching so lo mala pasa given king up sipe isa pela shamo no flow God bless Una clean na flawat na siya Okay, good. Gilo, ngamo pange after la ro pasa lino ko finan ko wen al ko internet ah. Suma kilo bi pa ake nagawa ke may may tut ni siya ngayon. Masiwan na paso
pag-share na sim to bak. Kadina ba din po sel. Mit na kayo, mit ko fry na kayo. Dami ko mito kigasan ko me kung natulak ke kome. Kot po si sel naman din kigasan ko mo kayo ma. Kadin din siya collect na ke mga to. So kuno malap ke share na kayo mo. Paso ke nil to ko ke ni ke paso friend to ko ke pe. So akay mo na kayo. May smoke to sin na kayo po mas. Wal long yak yak. Pero ko to mana palgin long pes sing. So kulon sin kat ke mana kayo. Kulon sin kat ke mulal paso ke ren, mulal paso frangi. E mulal met treatment sa team sa fera sa ate ap. Kulon malap ke mana kayo. Ke eko singe. Kulon sin kat ke eko sin kat kan subaro Bible study lot singe. Amo pangay sa after law show. Kada kali pangay ano si African sa kasi liwo ko kaya nating kali. So Frankie, so Kevin, ko Caesar Fera. Oh, wan masih paragin klamala misalan katin wi post ke ko sa klamala. Okay. Ay bilo malap bilo na singat ke kadito mahingim sing edrak ke sapta ko san lang get wisdom at any cost ki kumito mahingila ini na nash lan mit la ko musenge laila den shuk na pay at any cost la me cost na shish keden de shuk mang keden kan sogat na pay misila sogat lan mit tanggatin kan wikat inga na shirosh pangan ma alin na ini na shish musenge Amen. may alin na yok na pay benefits lan me wisdom kat they can afford couldn't go in me neglect masing couldn't go in the arshirot masing kat then can afford masing in go in falena kat in na pay kid wisdom at any cost. So praise the Lord. Lodging kat kimulos na kaywa akay kuos. So pangan man God. Okay, good. Tong kali. But klamala matagawa got 12 hours in the week fashion not to be del ke share real Wednesday. It's your